Salut de hol, c'hoariaien echedoù entannet. Am brennan budok c'hoaz hag emo vont da gomz un tamm di aven kibarbet zo e c'hoarvezet ar maremañ a govont deus yelfennañ ur bartien square din me a diwar-benn an dagadenn indian a zo bet c'hoariet etre kariakin a chaklan. Setu pioe a rese aze e weler an nikenta Sergei Kariakin a zo ur pevarzek veget renk a fet renkad elo erbet, met en gwirionne emañ touez a re e wel a tout, car BD Challenger Magnus Carlsen, kampion ar bet, ovech dija, setu neus bet gouniet dija ovech tournament ar gandidatet. A neuze emañ ton eus Russia, hag e Nebour a zo ar c'hoarier amerikan diwean a zo ba renk c'hoaz ekip ar bet, Sam Shaklan, a zo memes tra renkat Deauville 659 setu. Neuze ekip ar bet bep tro vet diou bartien hir a ma verampo ar c'hoarierien varler e vegret partienou prim, a ma ve c'hoaz rampo goude ar partienou prim e vegret blitzou, a ma ve rampo ar blitzou e ve un Armageddon da larede ur partien ma rank ar ewen gounit a l'eus ket vede mur a amzer, me ral a vech ez a betek an Armageddon. Setu amañ on eus gwelet e beskarzet ar gal diwean Etienne Bacro gant kampion ar bet Magnus Carlsen. Hag a c'hoario neuze en anter gofen an eb Douda, Jan Christophe Douda, a zo yaouank tre me barre kenan. Ino daou ar e rampo a surwar vo partienou prim justo war vit o 10 partia. A Sergei Kariakin neuze neus gret ur partien square a gwaz braz web arnan koulskoude, peogwir na kollet ar partien genta, setu a oa gounet gant Sam Shaklan, setu e ranke gounit de neil. A setu diom de welt penoz en deus gret vit flastra en ebour. E pevar a c'hwer. E c'hwer neuze Andy Fengal, avec e gwelek kemese livio uelan, me aze just a war on eus unan neus a re vareka e touez ezi fenerien a Sam Shaklan. Peta ur pal c'hoari depem ben a fin, a liez e ve ser a c'hoari, ve miret ser, padal ma ve c'hoariet epem pe sepem e vo digoror. La peogwir vo muioc'h a bejou gwerin a vo eskemet. Hag aze un taol soueus dija ur souezadenn mac'hat eus Pers Kariakin detri. Detri neuze a zo ar gal seret, a zo vont da transposi barz o sistem tagaden indian a roue, pe un dagaden indian gizma a vegret euse. Neuze ar pal zo dioren e pejou a seurt-se. Ben a fin atav vo gret an tolioù-mañ a ne c'halloke a rezu miroù douzim d'ober kemenmañ. En gwirionne, da larede, zezo unan eus poentoù mat an dibab-mañ, dalc'het ve e pevar mat solut, hag evit dioret a omfejoù val ur sistem, a ze alian d'or c'hoari, daous ma neket a linenou benna, a linenou poeleka, sanset a vichet da c'hoari de pevar, vi kemer muioc'h hag a reiz, me ze zo anaouet gwelloc'h gant a rezu, setu ma zor awenet gant ar partien zo begret gant Kariakin, e c'halfe bezañ dedenus d'or klas c'hoari detri. Setu depem eus Pers a rezu, a marrek dedou. Setu perak lakannan e dedou, lakomp e rafen ze, e c'halfe menemour debri, hag mat e bran en dro, ne mo ket ar gwir da gasteli ken, hag e vo me roe e kreiz pez neket dreiz, neket dispar, tamm bet. Setu e laknan e dedou kentor vit setri pe gwir neus ket c'hoant vich e skarzet. Setu marrek dedou, marrek e c'hwer, marrek e tri, eskop e 6, getri, hag apem. Aze marteze e c'halfem be an souet gant an taol se, an taol-yal a oe taol-yoù boutin ben a fin a vit dioren e bejou. Goudara, Sam Shaklan a goudara an daou c'hoarier, emañ ar c'hoari o vont da ve an ser. A pa ve ser an traoù zeus moyen daleat a hastel dija, daleat dioren a pejou, a klask gounit spas var un dachen bennak, dachen a rouanez, a reiz pe dachen a roue.
Gantolse justoar a zo e baldean ben afin monda epevar a marteze monda atri varler vit stanka o pez tachen a rouanez hag ar vejo varler. Chetu. Eskop gedao o spers kariakin a normale viche laket an eskop var ar vez kelen isir a endal e edao viche be skebe l'er ket mat stanket viche be gant e vez gwerin. A pevar a neuze kuit nas a fe ar pez gwerin e atri en neus dibavet kariakin c'hoari atri e unan. Chetu, me diwalin mat a rabat c'hoari apem a pevar giz neus grez kariakin ba force peseur giz neus grez chak lan excusez c'hanon ba force peseur plegen peguir e zaendro vit plegenou resis pa ve ser an tro ma ve digor an tro a lies e ali an dorkentor laka da pejou devant mez a Castelli vel just. Sepam, chetu, kemer ar aspas contre l'ira ar garezen de pevar. Castelbian, marek serrer, a tour et unan. Chetu, do sonj amañ, goude Castelbian zo bec'hoariet gant ar rezu, petra c'halfe beans tinben ar rewen. Chetu, on eus gret om zigouradur, de don même da lakad an fejou mez, men bremañ rede kaout un tu do beur an dra benaket, a petra do sonj viche, ma l'eus kant ter eilen vit e an ar video. Setu ar steñv ve c'hoariet a lies a zo troha an dable se daoudan, lakom. Hag e vo en ur c'hoari epem da genta, hag e vo neuze taget gant ar ewen kochte roue, var da chen a roue, hag e vo taget gant ar rezu a l'er modus ar mian a spas var da chen a rouanez. Setu a lies e vo c'hoariet seurse, h pevar, marek e funan, marek h dao, HPM, H-Rouer, klask planta ur pez gwirin vik gournat kastel a rezu, hag implijout ar marregman e H-Dao a zo marteze l'erket an tamm giskis, vin mont bete gepevar a gounit ar garezen F-Rouer. Eus tu a rezu, a lies neuze vo kavet ar marreg e D16 hag evo klasket digeri mod pevo tachen a rouanez gant bepevar petramant gant marreg depevar a ze. Ma vichet debret a ma c'halfem varler lakad an tour e se eizan. Vitaga sedao en emga fe gwan. Chetu menozius kler hag o bartien l'ar ma movoret leviata. Seul seror o c'hoari, seul vior e ranker klask kavout on tuma da pejou a klas leviata. Epem, marreg D16, marreg e funan, Bepam, gizan eus laout, vit ar poent neus netra souez, HP var, eskop B16, kemen a dioren en ur memstra, HPM, agaze an tol a c'halfe bean a bege gantan eus perz a rezu eo H-Rouer. Neuze diwalin mat a lies a gwelet vo ar bartien e vo ar gwal guden, a lies pa ver taget eus an tu, dresto leus tu o roue e a rabat toucha o pezioù gwerin nemet e viche o redi striz, o redi grons o piche d'an ober. Blant de betra car andrae zo vont da vean ur poen digeri er blegen, la kom breakpoint, ur poenteri la kom. E H-Rouer, galoudaran implijout H-Rouer vit arberzi varnan varler, pe galoudarin iver c'hoari gepevar gepem a neuze diustu debris. Padal ma viche ar pez gwerin e H6, viche kal stertordin a hiror neuze digeri ar blegen. Chetu, moyen viche be dive loskel ar pez gwerij da vont e da H-Rouer, gant rouanez B-Rouer, H-Rouer, agaze viche arabat debris pe gwir e lakfe ar roue da ve an gouant du stu, ze viche ar menos fal, drestol ko va veler tout da c'harezenou du, me red viche be c'hoari ge-Rouer, a varler ne ket deud ben a rewen de zigeri, me red e diwal memstra, ar pal vo bremañ
au stin, vous vraiment, tenagunit, azahar ezenu du avec gueledazé, gant marek ajdao, marek gepevar, eskop gepem, la classe eskem en esquibien à garezenu du, mavogo en orroise, à marteze planta un neil marek en efroer, debris ar cheiz, à piouar en debenak, à ober en dames, gant à arpesguerin achroer. Je tu vida partie nous sert, hein, et ranker gueule trou va hir dermen, daus ma neke trou avait jedet ae, hein, neke veke jedet poptol, c'haler ke jedit un trause, betek ma rafem en dames gant achroer, mais bechaler rak tresa la com quoi kaout dans menojou en eurok, car bewiom et vous roi se zantemousse ben dektol ben ugentol marat. Chetu neuze achroer wa bechoariet gant chaklan a neuze ouspen gepevar gepem eus diskouet pesert stin a raferhui gant arewen bremañ. Maloskandor, Terreilen, vite et en art vidéo. Setu arok digeri re des classes qui implijout all et bijou, setu chaler c'hoari eskop fpvar, hein, ronez de dao, merzid mat neuze et savon batterie, hag var batterise et ralfem marler a berzi et achrouer, a mosse distrugi kastel a rezu pen de ben, zer halfe be on dradober, a gaendal, klask lakad ar marek e ajdao, a digeri ar golonen ge, gant ar poenteri, ar poent digeri, on eus meneget bremaik, e gepem. Ar poent tarza zo brawar neket. Brawar vite, poent digeri, ar poent tarza udoblegen, breakpoint. A neuze e volaket an tour e ge unan, hag e mont vont de velet penoz e bekont neuze. Eskop fpvar, ronez berwer, ronez de dao, a tour FC Ace. Chetu, poleg un mod m'avait c'hoariet gant a rezu ive, pa velit e o deus laket o zour war golonense, prez da vean digoret marteze war l'er marek depevar a marek dap. Menozioù difen a zo ive, a vechou velaket an eskop e F-Ace, vit gwarezi achrouer, gwechoual e c'hal a roe klask a chapi e zontual. Daous ma neke sin vat per lesan, mais ma red dan a chapi. A terret kuit, neuze gepevar, ronez deis, marek ajdao, chetu, aze varler et taille da gepevar, hein, setu perak e velaket e ajdao a neke e getri. Tour achouer, tour an achouer aze da beta servij kemement, marteze on tomig re horek, tomig re zifon, lakom e avechou vore difen hemañ ben a fin hag an tour a c'hallo difen hemañ, hag ouz pense e c'hall an tour mont da bec'hwer a neuze klask war l'er nem zila war splegen a rewen e bedao. Roe a chunan, brem, BP bar, poen e digeri eve de stutachen a rouanez, tour ge unan, lakadare ol bejou prest a rogant da gaden, a marek F-Ace, marek F-Ace sur war a oa a vid distrait da H6 a mont da gepem war l'er, vi klas tanka, me kariakin ne losket amzer dean oberze un debriara a DP var. Chetu, gure a boez ober DP var an man perak. Aze en neus debret vid an ober da la rede, ar pez eus o fal pas ebrer a fet strategiez e vo losket ur pez gwerin tremenet a man e atri. C'hallo bean dangerustre, man e zom ket aben aze da rei lam e c'halim bean treret skler a war eus an tual. Neuze e dre man eus ket a bezken e sepem e c'halom c'hoari DP var a kaout de reiz zo solutor a dreistol mirout ouz a rezu de vunta DP var o un. Lakom e rachen eskop h3 amañ e c'hall fer rezu ber DP var a digeri ar vez kelense viche mil dangerus bidon ma kar gueul darit e man pep travarni ben a fin ar marek ur oe
a rouanez a rafenem zila ive, a zezigorfe a reiz justoar, felkedion vichet digore de reiz, pas dagom va ondachen benak. Chetu, zezo da zerel sonj, pas ver taget va ondachen et mat justoar reacti en reiz, a manfot kedor e vichet reacti des reiz gant o nebour, klaskit serignan, neuze ve serre d'anéant no c'hoari DP var aze. Marek apem, vimond da sepevar, a klastaga bedaou o gorouanez, a zeblant poelek, dox man e blishket an urziater, mais diezek a vout toliou spis amant. A gepem neuze poene digeri, poene digeri, poene lansan da gaden davat, pas e lerken mat, me mol fejou. Chetu taget tergwech a difinet tergwech, chetu e mat, Marek sepevar, a dager rouanez e tretan, rouanez e unan, H dap gepam, an eskop dap gepam an dro. Chetu amant e plijdom debrig an eskop kentor ve gant ar Marek, pegur mon memzonj eskem an eskibien a garezen ou du. A zo an eskop mat engur an dikas a rando sonj an eskop mat a zo an ini en ur blegen ser a za va harezenou ninket kontrolet gant e bionsou. Chetu amant da skwer e meus laket pionsou va harezenou gwen a neuze drememant me eskop va harezenou du e c'hal e klod un tamm e kempouez an traoù. A neuze an eskop mat vid a rezu hag e laouen a reouen da eskem an ur padal ez an eskop e B16 a zo stanket un tamm ne c'halke kontroli a harezenou du chetu un eskop fall. Betri chetu amant vichet arabat debriv just ma vichet debret et tigorfem or golonen aze a neus kedem chetu roipe adra de gat enep chansou de stu rezu tambet chetu en neus darreg an e da gaden eskop da P6 rouanez da P6 hag eskop F1 stu gwell darit meur a zonj zo gantan ae fellout da radean digeri ar golonen ge hag e veler mat e krog da veran mil dangerus même stra hag an eskop a c'hal debri a Marek ken kas vichet ur gwall guden me kentor soutilor e armenos en e fot kedion debri a Marek kemese me mont da zetri machikourai war l'air sur war de reilam marteze d'oberlam var garezen H6 pe da berzi e gerhwer ma vichet trapedra a zefe var gerhwer. Argument, un tolker c'hoaz eus perz a rezu a tri. Un tolker même eus rak ar gwaz braz a zo eus plegen a reouen ar partiense zo brao pegur bob troz eus bekavet tolioù ral, tolioù spis, tolioù resis gant ar c'hoariarien a nou an emet unan a houneze. Da skwer amant, lakomp e tepfen e atri, petra c'hoaz veche, bedou hag e vichet ur forrigel etre un tour hag ur rouanez. Chetu vichet fall, pegur e rangfem neuze kol omzour, debri en dro hag aze vichet pel ar rouanez eus ar roue, chetu pel liant deus igazek, ne ket pez faute dom. Me sur war e oa berak trese d'an draeg gant kariakin aze neus prederiet pat pelig amzer vit jedi poptra hag en eus gret un tol burzudus. Un tol brao eston zo teu gantan. Maloskandor amzer amant vit e an ar video klaskit kavout peta zo bet c'hoariet gant kariakin. Prechtor, chetu en eus dismantret pen aven kastel a rezu c'hoar en eus tour d'ap geseiz bervar roe roe d'ap geseiz a petra e zonj war l'air e zonj a oa mont da ge pevar gant ar Marek hag aze velin mat e to pep tra benti e to pep tra benti rinset vo un ti rinset vo un tachen rinset vo kastel a rezu pa zeuio a rouanez e a c'hwer ar Marek e c'hwer. Petra marteze peut songer des tolioù al
euro. Partez peut se songer de surwar et rouanez achouer, à zeblant béant tol et ça la combe, péguir estanquet ar pesguerin et geseiz. Amant n'est que guerroer à rankerhuari, car var l'air guerroer à marek gepevar et toyo marek gefroer à vous achuv de résu, mais damson je pèse waberak treset. Gant Sam Chakland goudé rouanez achouer, à zo laka des varik amant et guerroer. Pezo fin a war péguir et à berzer or pez, mais n'est que ar pez a gourn kemese, pa mouvon da hunit peptra va varantual. A aze m'avait debret, a debret aze, a tour d'ap de square. Benefin, n'est que hachu hoas pendaben, bechalom debris amant, a geldarit, ne royaume que l'homme du stu, a yon zo vond d'ober a rouanez, orvej gret de rouanez gantan, et vos fall ar jeu vidom koul skoude. A ma tapon maman, même smod, et ran de rouanez. Mechetu an tol gwella zo bet kavet gant kariakin, a zo a oa neuze de c'hoari, tour d'ab geseiz, roue d'ab geseiz rediet, a mazit da h vel just, et vo ber amant à l'homme. Marek gebevar, tempo, ha neuze dustu ker. Agazé et wa strafouillet a veze gwelet a wa izel espere da Sam Chakland pa neus gwelet e veze taget ter mose. Même Ostra neus kasket luzietra antra o betek pen a deux de mad a ben, pavelit et master d'arge d'or ne kere troari antoliu gwela ken, me kentor antoliu risclusa luzieta de hunit viro enebour. Redekaout orsel pratik a neke drosel théorikel epkin gant antoliu gwela. Chetu zezo iskez da gompren e pengatan, mais antoliu gwela ninke data oa antoliu grava kentor ninke data oa rewela. Just war aze neus c'hoariet fpam. A zo an difen gwela din me chetu e seblant bean sautnai, padal et fin velol louarn, pa veler fpam et dap fpam neuze en ordremen a gerounezer a rouanez. Mais rakressenoa a berzi a rouanez. Rouanez dap efroer, marek dap efroer, a graze, dilezel a rap pendaben, orvej ma neus krouet ur garezen viter et kuit, dilezel a rap pendaben tachen a rouanez, hag e tebre bedao, o rober a for igel. Mais ma doue ne ket achun a fermant, maloskan amzerdor aze, pemeilen vi kavout penos vo roed land da rouese ne kedez. Mais songet et ten antra ou ben berankche kariakin bean BGD tout antra ou se en euro a ro croari tour d'ab geseiz. Pekir manegafke manerake lamp du stu et ralcool a partien vraiment. Chetu. Et en itor vidéo a klaskit ze chikoura e c'hanor devant de varo ken e chetou. C'hoariet neus rouanez gepem berbaroe roe f6 a var l'air neuze achrouer kon ar pal kas a rouanez da geseiz a gober lamp du stu. Mais ar pep diesa de velet oa keze, mais ar pez a vichegrit var l'air marek gerouer. Car aze marteze no ar sentiment de Sam Chakland et oa difenenma peptra ne oa berbeken var bouez marek epem, mais marek epem vichebe debret aze a gredon da bez neve gant a rezu a gaze meus a on de vichebe kolot vid ar ewen, godarit tremen ar eon meus eus a c'haz da raz a chanchet pen d'ar vaz pen da ben. Ma neus e peseurt tol zo bet c'hoariet gant ar ewen an man de sonj. Neke fival un tour, na aberzi a rouanez, mais klask skarzar marekse, marek HP var zo bet c'hoariet, chetu antol ne metan vigounit, vid skarza ar skouet diwean, an difen diwean, a we e plegen a rezu.
à Lacombe et Tapfen en tour à Garafen Rwandais, qu'on a résu. Rwandais d'Ap Marek. Rue E6, Rwandais d'Ap G6. À Varler, Eviché, à Zénier, Zoravet, Eviché, L'homme de Roué, à Zé et D6, à Panéhalke de Roué, Mondage Pem, na Nebler, à Gedi Fené d'Armarek. Damsonge de Sberan, Sam Chakland, Disquiz, Doujans, Dénébourg, veut bien en Gounet, Torbartien, Kenvrau, à Neuzé, Neuzleskenyan, Montbetekpen. Allié, Spavelon, il est mort d'avait en Lormet, et Clascoin, Kentor, Dilezel Abrit. Mais Azé, pour les sangs, et Merc Doujans, aux Ebers. Petre, Daustager, Alfe Aubert Trapedra, mais pas ce qu'il me sait, Azé, Lacombe, et Niché, Difenet, Ganedour, Evichebe Debret, Amate Brand vraiment, Daustager et Hali Guelet, Penos Ober Lam, Ganner Ewen, Moenzo Huari, Ronnes d'Abgehuer, Roué Efeis, Ronnes G6 Ber, Roué et Eis, Abrement Viché, Lampe de Roué, Bouche Armaro, or Bouche Marvel, Pavé à Ronnes, Cita la Roué, Guarézé de Gonarmarek. Chetu et Kavdin et au parti in Square, à Zobet, Ospers Arewen amant, hag ebe Sturm aux Argenta, pas de begret Toliuker, hag enem difenedmat, Ospers Résu. Klaskit adveled arbartien, hag arstin, Zoberoariet Dreistol, gant Kariakin, hag halo servijout et nos partiennou, paveser à Huari. Nazi sur le like ar vidéo, à scriva et veziadenu Moses. Kenavo rente trop.